Znači, tema ljudske privlačnosti se u stvari, to je pitanje koje zaokuplja ljude od uvijek i u stvari time prva neka pisana djela o tome potječe još od Platona koji se pitao da li je ljepota više u oku promatrača ili je više nešto, ili je više objektivnija. Danas ovim pitanjem, kako smo mogli do sad zaključiti, najviše bavi polje evolucijske psihologije. Mi smatramo da je privlačnost u stvari adaptacija koja je nastala selekcijom, kao što su recimo noge, adaptacija za hodanje. Samo što je ovo psihička adaptacija, ne fizička naravno. Zašto nam se u stvari neki dijelovi tijela sviđaju, ističemo ih, tipa stražnica, zašto recimo u novinama uvijek pišu kako treba našminkati usnice ili oči za žene, jeli? Ili zašto se kod muškaraca ističu, ne znam, snažne ruke ili leđa, a recimo zanemarujemo tabane ili laktove ili mali prst. Pa uglavnom, jedna teorija govori da su zato zaslužni dakle, mehanizmi privlačenja i mehanizmi odbijanja. Mehanizmi privlačenja dakle, motiviraju jedinke da se uključe u ponašanje koja su mogućnosti poboljšati fitness, a mehanizmi odbijanja obeshrabruju pojedince za uključivanje u takva ponašanja koja bi mogla naštetiti jedinci i njenu fitnessu, a fitness je inače riječ koja objašnjava, kao govori u stvari koliko ta jedinka proslijedi gena u sljedeću svoju generaciju. Znači, to je neka njena evolucijska podobnost, ja mislim da je to prijevod hrvatski. Uglavnom, postoje naravno i alternativna objašnjenja, to su oni koji se protive, znači, biologiji više, to neće sad ulazi u to, više nakon toga. Dakle, oni govore u stvari da je socijalizacija ta koja nam nalaže što nam se treba sviđati, što ne, odnosno da tokom socijalizacije da poprimamo mišljenja što je u stvari lijepo, a što nije. Ipak, prema tome bi se standardi ljepote trebali kroz kulturalno razlikovati, znači u različitim kulturama, ali u stvari to nije tako jer kroz kulturalna istraživanja su pokazala da je u stvari ta podudarnost što se ljudima sviđa, a što ne, da je u stvari jako velika. Znači, radilo se o Japancima, o Hrvatima ili Amerikancima. Također, ispitivanja su novorođenčati, znači to su ispitivanja koja se provode na djeci i staraju samo nekoliko dana, dakle 5 dana recimo od rođenja. I ta istraživanja su pokazala da tako malo djeca, znači koja nisu mogla biti socijalizirana u tako kratkom vremenu, da su značajno duže promatrala lica koja su i odrasli procijenili privlačnijima. A tu se smatra, znači, dužina promatranja lica u stvari pojmom koliko im se sviđa to lice. Znači, uglavnom, danas ova tema posebice istražuje u području izbora partnera. Prosljeđivanje gena je u stvari centralna tema evolucijske psihologije i budući da se razmnožavamo spolno, ne dijelimo se, bitno je svakoj osobi naći u stvari partnera što boljih gena da bi imali što kvalitetnije potomstvo genetski. Dakle, reprodukcijski napor uključuje u ispravnu procjenu vrijednosti za sparivanje potencijalnog partnera. Zato je u stvari tako teže ženama jer oni moraju naći jednog, ali vrijednog. Ja. Dakle, može se pretpostaviti kako su se procesom selekcije raširili geni za privlačenje određenih znakova prisutnih kod jedinki visoke vrijednosti za sparivanje. Zašto? Zato jer je ovako privlačenje vodilo uspješnijoj reprodukciji. Teorija koja je povezana sa procjenjivanjem vrijednosti potencijalnog partnera je i teorija signaliziranja koja govori da se znakovi povezani s kvalitetom gena mogu na pojedincu i vidjeti. I u stvari najpoznatiji primjer je primjer Paunovog grepa koji u stvari za tu pticu je hendikep u jednu ruku zato jer ona mora uložiti mnogo energije, mnogo hrane da bi se tako velik rep razvio, da bi bio lijep i velik. I recimo toj ptici je to isto recimo hendikep jer joj smeta u bijegu od grabežljivaca. Ali šta u stvari Paun dobiva time? Dobiva u stvari pristup većem broju ženki, što ima ljepši, veći i raskošniji taj rep. Jel? Kod muškaraca to možemo vidjeti recimo kod sekundarnih spolnih karakteristika, jer se one razvijaju pod utjecajem testosterona koji je inače imunosupresivan. Dakle, on je loš za imunitet, što više testosterona, imunitet je niži. I to u stvari govori da jedino genetski kvalitetni pojedinci, odnosno muškarci, mogu biti i zdravi, znači zdravi i živi i imati razvijene sekundarne spolne karakteristike, što u stvari potencijalnim partnericama govori da oni zaista imaju kvalitetne gene. Dakle, ta vrijednost za sparivanje, znači kriteriji za tu vrijednost sparivanje se razlikuje za žene i muškarce. Znači, kao što smo već spomenuli do sad, ženska vrijednost za sparivanje je najviše povezana sa ženinom dobi, zdravljem i plodnosti. Zašto? Zato jer žene jednostavno mogu zanijeti u samo određenom postotku dana, to je svoje reproduktivnog vijeka,
To je različite reference, govore drugčije, od 20 do 10 ili čak manje posto do 3% svog reproduktivnog vijeka, jer mislim žene su fertilne samo 2-3 dana tijekom ciklusa, dok muškarci mogu imati djecu dok ne umru praktički. Dakle, u skladu s tim su znakovi povezani sa starenjem, su negativno povezani sa seksualnom privlačnošću žena, dok što žene privlači, dakle, žene više u obzir, osim znakova dobrih gena, naravno kao svi, uzimaju i materijalne resurse, zato jer će muškarac koji ima više materijalnih resursa, on će ih potencijalno, dakle, uložiti u nju i njenu djecu, odnosno njihovo potomstvo, i onda je u stvari veća mogućnost da ta djeca prežive i da, znači, u stvari da oni proslijede svoje gene u buduće generacije. I recimo primjer tako jednog istraživanja je pokazalo da je 30% manji mortalitet djece koja odrastaju u prisustvu oba roditelja u usporedbi s onima koji odrastaju samo s majkom. I dob, recimo, znači to smo rekli kod muškaraca i nije baš neki indikator vrijednosti jer oni mogu se razmnožavati duže. Dakle, seksualno dimorfni znakovi kvalitete gena. Dakle, postoje razlike u znakovima za procjenu vrijednosti sparivanja kod muškaraca i kod žena. Recimo ono što smo pričali, muškarci, recimo ramena, širina ramena, dok kod žena VHR, jedna kolegica je to spominjala, znači odnos između omjera struka i bokova. I što je taj omjer bliži 0,7, to je bolje jer je ona plodnija. Dakle, što je kod vrste, što je postoji veći dimorfizam, to u stvari neizravno govori o tome koliko je ta vrsta monogamna. Znači, što je veći dimorfizam, to je u stvari manje monogamna vrsta. Znači, recimo, pingvini su oni su monogamni i oni su relativno jednaki mužjaci i ženke, dok recimo kod lavova se znamo postoji dosta velika razlika. Mužjaci imaju onako veliku grivu da bi zastrašili neprijatelja, jer u stvari jedan mužjak ima pravo na cijeli čopor ženki, a ostali mužjaci su istjerani jedino ako jedan ubije drugog, tek onda dolaze na njegovo mjesto. Znači, jedan mužjak ima pristup svim ženkama i zato je taj dimorfizam puno veći. I prema tome možemo praktički pokazati, pošto su ljudi umjereno dimorfni, jesmo li mi monogamni ili nismo. To jest, jesmo li bili tijekom evolucijske povijesti. Dakle, ovako, ovo je inače jedno slijedi istraživanja, ovo je sad jedan uvod i ja sam sad navela 5 faktora koje sam ja mjerila u stvari u ovom istraživanju kod muškaraca. Dakle, prvo visina kao indikator privlačnosti. Dakle, uglavnom većina istraživanja je pokazala da je pozitivno povezana sa privlačnosti, jer ispitanice u prosjeku procjenjuju više muškarce privlačnijima, poželjnijima, uzimaju u obzir visinu muškaraca i kad stavljaju one oglase u novine traži muškarca i kad muškarci stavljaju oglase isto ističu ako su visoki, tu svoju visinu. Također kad biraju donator sperme, a jedno istraživanje je zanimljivo pokazalo da je u SAD-u veća vjerojatnost da predsjedničke izbore dobije viši kandidat i da su recimo u parlamentu prosječno muškarci koji su više od prosjeka za tu državu, odnosno za Ameriku. Težina je malo više diskutabilna jer pokazalo se da postoji pozitivna neka korelacija između težine i privlačnosti, ali samo do neke određene mjere. Nakon toga pada, naravno. I recimo, to je u nekom plemenu istraživano, ali u zapadnom svijetu, recimo u istraživanje kod sportaša je pokazalo da se kod muškaraca, ali ne kod žena, da je indeks tjelesne mase pozitivno koreliran sa brojem partnerica koje taj sportaš ima u prošloj godini. Ali mislim imamo na umu da su to sportaši, da oni sigurno nisu sad pretili. Dalje imamo taj VHR o kojem sam pričala, dakle omjer struka i bokova. Inače, to je mjera koja se više ispituje kod žena i koja više govori o ženama, odnosno o njihovoj plodnosti i ona se manje ispituje kod muškaraca, ali eto, istraživanja su pokazala da kod muškaraca da je taj VHR idealan oko 0,9 i da su takvi muškarci prije stupaju u seksualne odnose, imaju više partnera kao i partnera izvan veze. Četvrta mjera je omjer ramena i bokova, znači SHR. U stvari taj omjer je indikativan više za muškarce i pokazalo se da ti muškarci, muškarci s većim SHR-om ranije stupaju u spolne odnose, imaju više partnerice kao i partnerice izvan veze, te su u više slučajeva bili baš oni s kojima su druge žene varale svoje vlastite partnere primarne. I inače ova mjera je dosta povezana sa testosteronom. I zadnja je mjera snaga stiska šake. Znači nju smo mjerili dinamometrom i ta mjera se inače pokazala kao dobra mjera ljudskog zdravlja i vitalnosti jer je povezana s dugovječnošću, privlačnosti, brojem seksualnih partnerica kod muškaraca, a negativno je povezana sa dobi prvog spolnog odnosa. Dakle, što si jači
prije će štupiti spolni odnos. Kod muškaraca.